kani Ah, kani product bahe baha ai, te pet kani Nutricharge BJ dai ai, kani jingji sha kade hakaram ta ing mo ai, hakaram ta bones ai, healthy bones and joint nang ta ai, joint ai, kitu ki joint jani te kitu ai, ai, radam diang ha joint dan problem ha joint kai btai kibru yo pangmat mo ai, te kani product amde re ta hakaram ta pangmat kani product kade hakaram ta pangmat kitu belong serious pangmat te ai, serious pangmat mamlai la shu ban yai mo ai, kidon hi kum kata te da yai lintir pang khosi kum niam tai mo ai, te pang singkai ru don ba serious hangno join ru de ai, ai, ha join em pang serious mo ai, te kane balai kipru ki pangmat kum tu serious em ai, serious pangmat dei namar ba haki tu ki join em ai, shakedown kum katu ka kanja jiri te hapadeng filaju kan mau thrai ha ai, kapor bangi shit bamem kutu dosiar das, dan, kan mau kutu leg piece ngi shayam kutu kajat ai, ai, dosiar te hang tu hapadeng shedam danem kum kuta kanja jiri ai, ai, hapadeng kum kanja rubber katur ai, kum kanja fiber katur ai, ai, ma kum katu hangi briuru donte ai, katu ngi shidong cartilage te katu cartilage em hardin lifos nem ki briu lada latam ya lifos nem lada dunan mineral em ai, katu las dang lut te ai, katu lada las dang lut em te katu si ing si ing katu bones te ai, boro arliang em lat dang tungku te dayat ne da trikam kom em ai, ni pundon kam keti kejar kum tu ne singkai ne ayu kitun ko gitu ki siing la stang mo, siing la tengku katu bones la tengku te yo panggen te katu jing panggen shit ong pangmat ne pang mat, joints arthritis problem tu shit ong ai, te ban pejam ya kata don kam kai botanical extract specially nutrition don kam vitamin mineral don kam hi ai, nang ta dietary fiber ru hakatu ko jaka di dietary fiber ru hang tu dawai unu bangi ayam ai, Degon dan balin amar lada bam vitamin mineral botanical kai lada klem don dietary fiber em ai, lada heavy pelat telong bam la ban digest te hangni dietary fiber don ma ai, te lada nga kren chapang jingmun toy lada promoting bone health pan khlanya ka ai, seeing ma ai, maintain and repair of bone and cartilage telong yaka bones ru em ai, ki maintain nangta yarap ban pen kharu nangta padia cartilage ru yarap ban pen khate ai, kumba kane tirsim ladangi la out em kami bian em kami kami biang, mi biang dai gitu ai, ai, balai namar don bor kamut kabyang te kamet ka biang, ai, te tagadau met baklain ni te katu tirsim mo ai, te reducing pain and inflammatory nangta dan pang ru em ai, pain ru nangta kadon lada don bala at ru em hang tu ai, te katu ru yarap te physical movement lada la ya ru em long la sutunat kumtu katu borok jimentai mo ai, ai, akan ta pangmat lapan client ke nodong sarang ki vitamin mineral re lei ba don kam ha bonsai la ai, punyo shing aki shing la punyo mo la don lun ma ne u, la don lot ta te da ka ege kelas na pit kawai de Rosehip te kibru laban ong ba de side effect mo ai, the side effect de namar balasna do Rosehip kamut kudu ros sintiu kan mau ai, apo ros sintiu dan yang kudu pulun te dan, shedan kudu ai, shedong Rosehip da kudu extract mo ai, may help improve pain and joint movement in osteoarthritis, may improve cartilage and reduce inflammation. Milk calcium badon hadut ladon hangne. Inulin ladon. Inulin may stimulate calcium and absorb increase bone mineral content. Ramdan inulin long mla ban digest ya calcium. Mla ban tan bahaya ka calcium. tempat Kita habda, kata inulin ladon. ai, Te vitamin D ladon. ai, Important for normal growth and development of bone, may reduce knee cartilage loss and prevent progression of knee or osteoarthritis. ai, Boron may promote bone and joint health. The copper ladon hangni may aid in bone formation and is needed for healthy joint. ai, The kini baro kila extract ai, bapuniolo kini nutrition. Nangta kawai main badon hangni kadai glucosamine. Glucosamine kada spelling Glucosamine kani glucosamine reduce inflammation and slow down progress of disease, may nourish joint cartilage.
Dapun ya tang nutrition ro mlong em te lada katu ke jiri lada mla ban kha te mentai re te kani glucosamine ken ba yarap bah ban ban pen reform biang kha ma ya ban pen kha biang ban regenerate biang ya katu ka cartilage te dan MSM mo MSM improve flexibility and reduce stiffness long dapan khi mangi long te smooth te kum kaliru gearbox teng long smooth te ai mobil lah smooth nem engine ru lah smooth deh da gearbox ru lah smooth te katu MSM pun smooth te long kum mobil katu katu punyo mo MSM MSM kata hi jimentoy mo fila pan type kini ki glucosamine MSM benefit ha Google ro em fin yo kata ka jimentoy bangaw tay mangai ki batay Google ro benefit of glucosamine benefit of MSM kalong kum tahi Boswellia may decrease pain and swelling in increased range. Tela da pangru jinjaram te ya ka pangruem kibru doctor te ai pain killer te da pangjuram pain killer te side effect dibun mlong ha di start kita kata te dan bromelian te kane na sotrun te lapin ni sotrun pineapple may reduce soft tissue swelling pain and joint stiffness mo nangta manganese may help in the formation of cartilage and lubricant fluid of the joint te nangta pada pun smooth dia ka cartilage kane manganese lada lami ka cartilage la complete em smooth kane manganese te nangta magnesium may enhance bone density long ladangi yang slam ru em teng la thai nem jo thai pashu ban yang la ko aban shong te kani khosi tu dan power te density katu density punya kani magnesium kum kata ka power te ko mo kata gen ta min nem ladang batai baro em ye kibrio batip bhai kini ki supplement baba punya jimentai ya pang mat kade arteli main point em kade ka glucosamine but MSM kan mau ya gitu kum chisin lakili yang ba yo harlem te ong ba kani pangmat te ulakili namar yo harlin dan ni knowledge ang gini ki food supplement te ulakili yang te uangnya how this help in BJ bones and joint deh kumno kani labani ra ka pangmat dan glucosamine MSM te utula suthu kali bon shu oh ga data kibru batip fi batai tang ba kani dan glucosamine but MSM the food supplement but dan glucosamine but MSM kamel kelasnya tuh kila suthu kibam suthu batai lu narasana walang konda te legum tahi ba product ba klein bhagane baheru baremru te kibru laban kiliru bale barem hadu kata te te pej kani jing pang madam kam der ba pang duna barete Jimpang bahaya ba teng katu la du kanika cartilage deh. Check dan kau ke injection basit IM ban penjam te kau injection arfusan hazar tu. Te takra kau injection le temporary. Da ai kau injection san banai ru banai te lajam kan. hab ai na kapos kapor Te hadin las dang biang. Te hab ai biang kau injection mo. Te lada ICI injection te dan kapor kom tri kam shu injection mo. Te dan last option kadai operation deh. Te operation te kamut kita artificial cartilage te hapo deh. Duplicate cartilage. Katu arlak dan katu operation. Te kani takada rem pekani te 1000 sans pa modor. Te bhawa punan kam 1000 sans pa mo jakaban punlut kata. gede lada yarap te dang la do nei 1000 sans pa te DP kan no 8000 trust pan yo. he bhama PV kan no 8000 sis pa. Ada cepat ga TV no PV. GP 8000 trust pan yo. PV 8000 sis pa mo. Te kum no ladangi kundu kum tibru bapang mate da minimum R paket habdi kane. mut si box ki dan at paket mo Shibox dan tang Shibox dan course hakanam ta Shibanai. Dan life utili katu powder. te kom no kom pedat kan gini Rukom di kane habdi daladep kuntu amas fang kane one sachet daily with milk water preferably in the morning and one tablet daily. Mo lada umrulong dudrulong
Kle umrulong dut rulong. Amai gani dan kau no ban swaban bam det bam gani mur kana no por ma. No porulong. Tambalong dade bam kambian hi. Ma. The one tablet daily ma. Habdi lang ladi ke powder lakle. The tablet don hang tu. Don lang hang tu ha box powder don lai putuli, but tablet don lai putuli. Powder lai fu packet. Te kane khasas nem shaneng hi ma. Kitu ba dangrit te hamai tanggar Nutricharge kit hi kane patlong ma. Dunai ka khasas nem shaneng hi kiba la rangba temen hi ba khamio pa company jibang ma. Te kalong ko adult men women ma. Amai Te gibadang kalong ko samla te kidan lamba giduna. Samla ru teng kitu ba lekai sport ru ngelalap hi kawai. Te layarap hi kane. Apo happy William tu bala long fracture kum tu te. Haki tu ru yarap. Amri ba ong tang ya cartilage hang fracture e bones ru yarap. Nomor ba dam yarap kani glucosamine MSM ru em. Long kitu ba fracture te amdan kam glucosamine MSM ma tang ba di te side effect amdan. Kitu tu ba fracture te balong climb te katu cartilage dam biang. Tang balong udi lang ba dawai doktor ba di kani em te narok sadong vitamin mineral ngalabata em badon hangne. Kitu ki Rosehip milk calcium vitamin D boron copper kitu pada yarap kloi kini kata dawai doktor ru long ailat bahagian ban tregam. Biang mahama da di dawai doktor mod kadang Kitu ba fracture em kiba accident ru teng la day has in x-ray la tip la fracture em. Kani yarap tang ba with da haki fracture te hap ailang ba dawai doktor. Amai habdi lang memang bora. Abdi lang ba dawai doktor kani ma. Tela da pangjur pada em putu pangmat bala rimba bala dang ai inject kitu nglaong. Tepet lai paket te habdi. Lai paket Kamu lai banai. Si paket si banai te kani. Te sa kawai last ngamut ban batai fi badon powder ba tablet de hangne. Tepet ko tu powder ba tablet em kadi kaju ma. Tumur habdi hagijuk opor ma. Di kaju kapor kadi ka kaju kadi ka kaju tiar te. Powder kaju hi ya ko tu powder last na tablet ma. Te briu lawan kli balai powder balai tablet ma devan don tang powder la ne tablet. Namar ba company ningkong kila mut banshna tang tablet te. Kanang masuk pendi. Te tang ba kilasna tu tablet tu dawai kuli lahe ba. Te lahe jenjar ban ngoit te. Ika tu lale kumna siteng lale tablet, siteng lale powder. Kalau ngumta. Tumur nule hapudon kam hagijuk opor bat powder bat tablet ma. Kawai powder bat kawai tablet. Bat pendet exercise ma. Kanang basuk te bandi tu tablet tu powder lu hakaju opor. Te dan lai foteli hang tu. Lai foteli tablet. Lai foteli sachet. Te kumta hi dor barem tang ba result ru bahe te. Te compare bat kitu treatment jingsuma doctor te dei barem ma. Jingsuma doctor barem ba tu injection 8,000 ki bat tipem. Ki balai opang mat ki balai doctor ai ka tu injection 8,000 ki telate. Tahu biang in batai ki ve dang lembaga ni ga adio. Dari ki kwa persan gila bantet. Te kerteng relatif mafi Nutricharge BJ de shortcut bones and joint. BJ kamut bones and joint combo pack. Mah. Tak aku boleh sebentar.